ovde i danas ćemo imati jedan praktičan video. Prvo ćemo brzo preći teorijski deo, a zatim primeniti teoriju u praksi koristeći naše tabele i računare kako bismo videli koliko novca možemo zaraditi i za koje vreme. Danas ćemo pomoću ovih alata videti i kako možemo dostići naš prvi milion. Pre nego što nastavimo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog besplatno podržavate moj kanal i hvala vam od srca na tome. A kao poklon dobijate i ceo mesec ulaganja bez provizije. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar, makar jedno srce. I naravno, podelite ovaj video sa nekim ko je zainteresovan za financijske savete. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni saveti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam sertifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo finansijske savete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Logično je da se sada pitamo kakav crni milion, kako da dođemo do miliona kada nam u najboljem slučaju ostane par hiljada dinara na kraju meseca. Verujte mi da je moguće. Ne može preko noći, ali postepeno. Internet i platforme poput Freedom24 su postali naši saveznici u ovoj avanturi tako što su demokratizovali investicije. Više nemaju samo bogati mogućnost da ulažu i dodatno povećavaju svoje bogatstvo. Sada i mi, obični smrtnici, možemo krojiti svoju finansijsku sudbinu. Ali kako postići ovaj veliki cilj? Hajde da otkrijemo 4 ključna načina. Prvi način je organizacija financija, odnosno smanjenje troškova i povećanje prihoda. Zamislimo to kao upravljanje radnjom. Kada stvari ne idu dobro, moramo se prilagoditi. Smanjujemo troškove, povećavamo prihode, uvodimo partnere, menjamo strategije. Sve su to koraci koje možemo prepoznati iz svakodnevnog života. Kroz ovaj proces stvaramo temelj ka našem prvom milionu. Drugi način je da našu strast pretvorimo u profesiju. Koliko god da smo dobri radnici, svi znamo da teško možemo postati zaista bogati samo od plate. Istina. Zato treba da ono što volimo pretvorimo u našu profesiju. Radimo ono što nas ispunjava i to može postati način za rad. U početku, dok naša ideja ne zaživi, imat ćemo i novac od plate, a nakon toga nebo je granica. Treći način koji je neophodan da bismo uspeli je naravno investiranje. Novac koji ne stvara dodatni novac kao da ne postoji. Nije dovoljno samo štedeti da bismo došli do miliona. Zato investiramo. Što pre, to bolje. Najbolje vreme da počnemo bilo je juče. Sljedeće je sada kada gledamo ovaj video. Ali ako ne osjećamo da smo spremni, onda prvo učimo i pripremamo se da što pre krenemo da investiramo. Četvrti način je strpljenje. Strpljenje da sredimo svoje financije i strpljenje da kamata uradi svoj posao i poveća naš kapital. Također i strpljenje da ne prodajemo kada dođu teški dan. Naprimjer, mnogi su posustali u martu 2020. godine, ali mi smo rekli ne brzim odlukama. I sada kada smo postavili osnove, vreme je za brojeve investicije. Pogledajmo naš investicioni proizvod DGRW.eu koji se marginalno bolje kotira od S&P 500, ali također pruža i dividendu koja se stalno povećava. Igrađamo se sa brojevima da budu još bolji. Čak i ako budemo oprezni, prinos od 10% tokom decenija je sasvim realan. Možemo li dostići milion sa 1 evrom dnevnom? Naravno da možemo. Tokom posljednje decenije prinos ETF-a bio je skoro 20%, ali hajde da budemo konzervativni i uzmemo prosečnu vrednost od 10%. Zamislimo da svaki mesec štedimo 30 evra i ništa više. Naprimjer, možemo početi da ulažemo kada dobijemo decu i imat ćemo preko milion evra
oko 60. rođendana za samo 1 evro dnevno. Ili šta ako smo u našim 20 godinama, a želimo 1.000.000 da bismo otišli u penziju za 60. Potrebno nam je 179 evra investiranja mesečno tokom 40 godina. Da, to može biti izazovno, ali nije nemoguće. I činjenica da ću živjeti sa 40.000 evra godišnje, dok moj portfolio i dalje raste, dovoljna je motivacija da pokušam. Penziju ću doživjeti kao bonus, a ne kao nužnost. Ali, da bismo to postigli, moramo investirati i kupiti dgrw.eu. Kako ga kupiti sad? Kliknemo na link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima i nakon što otvorimo svoj investicioni račun i dobijemo i 30 dana trgovanja bez provizije, kliknemo na polje transakcije, napišemo dgrw.eu, kliknemo na otvorenu sesiju, unesemo kod koji će nam stići na mobilni, pritisnemo kupi i gotovo. Sada smo stvarno započeli naš put ka 1.000.000. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Stavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korištenjem istog besplatno podržavate moj kanal i hvala od srca na tom. Kao poklon dobijete i ceo mjesec ulaganja bez provizije. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!